Dobro jutro, pratioci moji, neka vas Bog čuva i blagoslovi. Misterija je stalno u prirodu, znači stalno priroda. Nisam vam pratio live-ove, mnogo vas je pisalo. Naučili ste da 6 godine pravimo live-ove po 2 puta dnevno, 3 puta dnevno. Ali uvijek sam govorio da Bog je u čoveka i morate da verujete samo sebi. Znači kroz vas može da prođe pozitivna energija, može da prođe i negativna energija. Verujte samo sebi. Misterija je na odmor u svoj rodni kraj, vidite, i dobijam stalno vaše poruke. Znači Bog i u vama. Najviše rezultata ovdje na zemlji dok se nalazite možete da rešite sami. Tačno je to da Bog šalje duhovne ljude da vam pomognu, da vas spase, da vam pokažu put istine, kao ovaj put ovdje, vidite. Vidite taj put istine, ali uvijek morate da samo budete smireni. 2026. godina se još malo završava, 2027. će biti drugačija, doći će do raščišćavanja pozitivnih i negativnih energija. To je već krenulo. To će se dešava u vašoj kući, svugde gdje se budete okrenuli. Ne to što vi želite, nego što jednostavno ima više puteva. Vidite, kao ovaj put ovdje, ovaj put tamo, ovaj put tamo. I kad budete došli na raskrsnicu, kao ja ovdje, morat ćete da odaberete neki put, ali na taj put neće svi da odaberu isti put. Zato vam kažem, dobijam vaše poruke svakog dana, svakog momenta. Bog i u vama. Polako. Ne žurite, odaberite pravi put, pokušajte, ali samo energija je u vama. Misterija je tu, uvijek u prirodu. Vidite, sam sa sobom, sam sa Bogom. I dok sam tu, vidite gore, uvijek nadleću. Evo ih ovdje. To su golubovi. Evo ih ovdje, vidite. Non stop su sa mnom. Eno ih tamo, vidite. Tu su u žito. Znači, ima ko je tu sa mnom. Mnogi će to da shvate drugačije. A možda će da razume, možda neće. Razumet će onaj koji treba da razume. Tu sam. Gledajte ih. I koliko ih ima. Tu su oni. To je to. Bog vas voli. Tu je misterija, vidite ove njive prelepe. Žito. Tu su gubutke, golubovi. Misterija, znači snaga se spremna, ogromna. Misterija vas voli. I misterija je tu sa vama. Gledajte to. Vidite. Vidite kako nadleću. Sve oko mene ovdje.
Gledajte. Tu su oni. Znači samo nadleću ovdje, gledajte. Kao dete ovdje sam bio, znači u ovu prirodu ovdje. Tamo su pratioci moji, Sjelinska banja. Tamo je Mrkonski vis. Sjelinska banja je poznata po toploj vodi, gejzer. I tamo ima Mrkonski vis da je jedan ugašen, vulkan ugašen i preznak koliko miliona godina. A golubovi su ovdje, vidite, gledajte. Tu su. Znači ne mrdaju odavde. Ste dobro? Tu su ovi gore, samo nadleću. Sad ću da vam pokažem. To je taj žuti breg gore, vidite. Uvijek sam i sad ustajao rano, kao dete ovdje. I obično kad je bila sezona da se beru pečurke, ovdje ima lisičara, vrganja. Iz cijelog sveta, znači hladnjače dolaze i teraju. Sam išao da berem. Pokazat ću vam u 4 ujutro, znači još po mrak ustanem. I ovdje gore niz taj potok odem. Znači ja odem na jedno brdo, otac ode na drugo brdo, majka tamo ode na treće brdo, da bi se susreli gore na ovo brdo gdje ja odem. Sad će da odemo polako. Tad sam imao oko 4 godine, 5. Verujte mi, mali, 5-6 godine. Da. Djeca su bila, još od 3 godine nas puste 4. Išli smo po polja, bilo je drugačije. Vrtić sami smo se snalazili, tamo je bio na 2 kilometra. To se sve išlo pešice. Vidite ovdje ove bale. Kako ih napravili. A ima jedna tajna. To neću moći da vam kažem preko live-a, ali me podsjetite. Upravo sam bio sa Mišom. Miša je kao teolog, znači zna velike tajne uopšte u celom svetu, u ovom području. Evo ih ovdje, rekao sam vam, ne, oni ne idu bez mene. Vidite, samo me prate, vidite. Evo i tu, i nadleću. Nemoj da mislite da je samo u greji. Tu su oni samo nadleću, prate. Ima jedna istorija zapisana o jednom tajnom prolazu, duhovni tajni prolaz. Povezano sa energijama. To ću da mi, kad se budete vidjeli sa mnom, jer ovdje se sve prati na ovoj mreži. Sve što se kaže zloupotrebljavaju.
nema dovoljno vere. A vi znate da, gledajte koji to pogled. Nema cenu dok svi spavaju. Misterije još od rano jutro. Sa golubove sam tu. Nekome je to možda čudno. Ali meni nije. Sad ću vam pokažem. Ovdje već završetak naselja, znači grada. I evo da je misterij. Vidite medveđa. Završetak medveđa. Medveđa. A prvi nastup Bern. Vidiš medved, medveđa, Bern. Berlin. Znate da smo u Bern. Isto medved. Znači, slovo M. Vidite, i tu ima značenje. Vidiš? Znači, rođen u medveđu, a ovdje počinje medveđ, vidiš? Početak. A to naselje tamo se zove Bataković. Tu. Znači, bilo cijelo naše naselje, poslije su ovi dede, babe to davali pošto zašto ljudima da se nasele. Ovdje i dalje imate drvene kuće, pogledajte koji je to raj. Vidite koji je to raj, lepota. To su te starinske drvene kuće, ima ih još od zemlje. To nema cenu. Vidite i ovdje. Tu polako je žuti breg gore. Mi ćemo sad polako da zakoračamo. Vidite mjesto Bogduševac. Bog. Vidite Bog. Bogduševac. Vidite Bog. Bogduševac. Odatle je moj pobratim, vidite. Bogduševac. Da upoznate mjesto ovdje. To je jedno mjesto koje znači ima takav mir. Gdje meštani sami ne može da vide moć mjesta. Jer su navikli. Njima deluje monotonija. Ali kad odete na stranu, kad napustite, mora da priznate da su vam nedostajali lajvovi. Vidite koja je to šuma, gledajte. Tu misterija kao dete. Vidjet ćete, moja majka će da vam kaže, otac su 4 godine, 4-5, kao Mila. Znači, Mila je mala, ali misterija je tad bio drugačiji. Dešavala se ovdje kad sam koračao tu, ovaj deo vidite tu, zmija, znači smuk se uspravi ovako 2 metra i gleda me. Ja kao dete ga znači zaobiđem i odem polako. Dobro, moram da priznam, imao sam, sad nisam pustio Đusimera, oni su ostali tamo, da bi mogao polako da vam napravim live, jer oni ovdje će da jurnu po 5-6 km u šumu, a polako ih navikavamo. Imao sam pse sa mnom i ti psi su znači išli sa mnom. I tako znači su spravi smuk veliki i ja kao dete ga zaobiđem. A jedan put u 7 godine, znači 7 godine sam imao, kažem da sam brao te pečurke. Ako su bile lisičare, ja sam ih ovdje brao u potok. Vidite tu. Tu sam ih sve brao na gore. Ovaj put, znači je ogroman. I onda krenemo iz jedno brdo na drugo. Znači sve u krug. Ako se krene u 4 ujutru po mrak, već oko 5 je dan. I to je najbolje bilo. Jer bilo je puno berača i ko prvi prođe, a putanje su bile slične.
Jer ljudi u ovom mjestu su sposobni, tačno su znali. Tačno su znali, vidite i odavde može da vidimo tamo pečurku, sad ih nema na daljinu. A onda da bi došao do nje, moraš da prođeš preko trnja i da ideš. Berači su bili jako sposobni. Znali su da svi prođu kroz jednu istu putanju. Obično smo se sastajali na isto mesto. Ali jedno što, kao dete, to sam vam pričao live, a sad ću da vam pokažem gdje sam ja to prošao. Pogledajte ovdje kako je vetar polomio. Vidite, vetar je polomio drvo. I polomio mi je most. Tamo ima jedan most gdje ima, znači, jedna svetinja tamo. I vetar je bio ogroman. Znači, polomio je most. Sad ljudi ne može da, koji žive tamo, da prođu. Ne može da prođu. A sve je počupao, znači, vetar, drvo, drveće. Naravno, ne sve. Znači, ono drvo koje nije bilo dobro, mislim, ostarelo ili pravi priroda selekciju. Gledajte, gore ih počupao. Vidite to. Znači, odjedanput je bio jak vetar koji nosi sve pred sobom. Pratioci moji, sad ću ja još da se popnem na gore. Znači, moja majka je ovdje prošla, gore. A ja sam ušao tamo, na taj žuti breg, znači u taj deo tamo. I tako sam išao tom linijom i onda ona okruži tamo i to traje satima. I onda se tačno nađemo, bez obzira što je šuma ogromna, znači gore na vrh. Mi smo krenuli u 4 ujutru, tad sam imao 7 godina kad se to desilo. I negdje oko 8 sati, znači berba 4 sata, možda do 12 sati, 5-6 sati berba. I onda gore sam stao na jedno mesto i ovako sam video, znači tamo na daljinu, na 10 metra sam video, znači da nešto mrdnulo. I tu negdje kako sam prilazio, negdje na 2 metra, 2,5 metra, sam video zmiju na 2,5 metra. I onda sam gledao, imao sam štap u ruke i gledao sam u nju, nisam znao da je tamo bio rep. I onog momenta kad pogledam ovako dole ispod, ona se već podigla ispred mene i gleda me pravo u oči. To je bio smuk. I ja sam onako stao kao kip i ja gledam nju i ona gleda mene. I to je trajalo, pratioci moji, preko 2 minuta. Znači, ja mislim da me ona, možda, ne znam, zbunila. I ja gledam nju u oči, ona gleda mene u oči. I u taj moment, da li je ona htjela da se omota oko mene, ali mi nije prišla, ni ja njoj, ni ona meni. I kaže moja majka, ja, kaže, silazim sa brda, kako to Bog namontira, majka je majka da pomogne. A ona nije ni ona znala, ona se plaši zmija. I ona odozgo od brdo me vidi na 50 metra, me vidi kako zmija stoji i ja, to, kaže, traje, ti stojiš kao kip, ne mrdaš i ona ne mrda. Gledamo se 2 minuta. I ona siđe odozgo i viče Mališa, 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 Mališa. Ja ne mrdam, niti zmija mene napada, niti ja nju. A ja 7 godina. Mališa, Mališa, Mališa. I ona dođe do mene i ona zmija se polako spusti i ode na svoj put i ja onda kod nje odem. Inače, nju je bilo strah zmija, nije smjela ni da priđe, ali ona bi prišla da me brani. Ali me nije napala.
E sad, taj sastanak sa tom zmijom, vidite, čim je sad spominjem, to je znači bilo i pre, pratioci moji, pre 43 godine. 43 godine.